Malo se fo la sunta vai ta pe foi la lua ba se lua ma ta to fiso salau ma lo fo se fo mo lang me mai la fa fongo lo fa fongo manita I ta to litio ma lo lavale se fo ma le sulu ma le la so le a ma ne su la ma ne ya lo wala ma lo ta e no fo la lo fo lo fa la veo lo fi vai la lo mo ja ja ta pi o tu le vai ka ngori me u lo fo ku vai foi lo sit up ula pe fe lo sit up o en fe lo se la sit up ka wow ja, om lo te fa sa lo vai fa io deep breath se full va. Ja. Fa le multi breath pa mana pa tonu me ngata il mana va. Ja. Ta fi mo fa se kone to mana va le mu mai fa fo ia fa ni me se full. Ja. Ja, om lo na ina tu lo lunga fa ia swing fa le swing o ami lunga tu au ta fo hip. Ja. Fengi me pula pe fin me vai. Ja, a swing mai ko fa pi o ku vai a swing lunga fa sa o ku vai. Tinga exercise pa ngofina pa ele al ksavata. Ma ya mesti me a molona no fole la u moto to fa matala. Right. Ya, benga fa ke ile looking ya amakelo waso le o lenga looking. Mana ya. Ta to anga tai o sa vali. Ba nga fa manostino. Kede ka waru sa vari o nga lava kede nga fa marstino amatai tai au na tonua le lei tate fia tala noi le nga le blueberry mana cayenne pepper nei tai au fa mo ta matala le blueberry fa mo yeah o le blueberry ta sile super healing food din ta no visto sang mo ba le to fa mana o le blueberry fa mai tele no antioxidant matole fo mini antioxidant ku so fita yo kino le ra te atu fa mai lo fa yo tino antioxidants la pui ai lo tino mai tele fa mai por canesta fa mai el fatu fa mai el mata ma le memory loss por ngalo me yo me mana nga tamna fa fitaulis ma so fa fitaulis so malo loina e tele atu antioxidant le blueberry lo tele se fa la oina mai o blueberry fo le ngai ni mai la ititi ona fa ai ma tua tele me ngalo mo tino vitau ia ile fa pung vale le titi ma ini ala ia lo mo el time nei di supermarket ile blueberry ola in si tempo ni to lo masina uma fo blueberry ke mi le e mo ia le contina la to pe ka se la kalama ia e mo be tolta la ma sen le ele ta se la blueberry ala va so ai pina to lo blueberry con prende ai le so ta si fa tu fa le o mal va so le o mai okay fa to ni la blueberry la smoothie le fa pe ko do pe fang blueberry la smoothie o lang o fo lo smoothie mo si o si ko nga fa la ulangi ave lo smoothie o meni tu lo smoothie el caroti o le apu o le cucumber celery beetroot o le fiu o suoti polo spinach blueberry banana e pe o mga fa ku sa ko me ave lo smoothie la so yo ma ai nga ave suoti polo smoothie ave suoti polo kamalanga amakai mo lo waso ma ia sone malo le healing power kama le fama antioxidant le mo mai le blueberry lo fatu mo le fa mai o fatu mo sus fa mai fo I canesa fa mai o mata mo le memory loss o blueberry fruit fo ile se me nga mo juice o yo o le juice le se me o le mo blueberry fa to le juice kama ia nga fo ia siama le pipi lo plata po le tanga vai il kasinga nga blueberry ya nga fo ia il mana mau mal na ya le na tanto umolo fa fo mal nei tempo tai ao sha na fe le fo I fo la mana ia le tau sami ala nga blueberry ia e fa me nga le mo blueberry o me nga ta fiber me antioxidant kili ia mo vitamin C mo mineral iron ka se fa me nga kili ala ka mo antioxidant malo faftai ona tele ala le fia ta mafale blueberry fo le taimi la fa mai ai ia kongi kongo lo smoothing na be fa fonga ko ma kwa anu fa le blender ia mo kwa ma ia fo na ia ma ia nga se la pesene le lei cayenne pepper o te lo fo to tele la to sha fo ona fa nga ina le tulanga tele fo no na Kere to tele mo ma no ta o to le vai le te mo mo ta o to wa nga e si o anko fa mai nga ma o ko ko mo lunga ina
taluana inu ele kein pepa o le kiria o la ku fo mai fa menang sia ki o kiria me uma pena foi lá se unis na ele fa ta na fai fa mai na kiri pe fa ni fu ne fu fa te lo mama ai na inu role kein pepa eu ko va ku kiria fa ka o le se me o kiria me uma mai la o le tele la nga tino e nga mo le loto mo tu mo la lo il suka mo me mai ini maso lo tino e tinga al tino e nga foi pu ai o il tino mai il canesa ka songa nga kein pepa e pe no fa mta la tu e to tele o mo le mau le fa nga ino kein pepa mai kiria foi lo o o fingala le kein pepa fa mai inu vai le felo me ai le breakfast amole me ai le fiafi okay tu sei o fingala vai fa mai 4 teaspoon mal afale pu vai vela se eu la ele se eu ia matala le na inu le mo e feu le titi le me ai lo me ai tele feu okay so me la matala e feu le titi ala foi tongi lo kuka o lo curry po lo supo foi ave fa feu le kiki ai mana ai ke lo naunga Kele tangata mo le mau le anga vai. Yeah. Vai le breakfast e fai ele fiafi o umalas. Yeah, asa a fo o le kein pepa be atu le vai vela fo le fenga kaya nga ingu ai mo ko fo ia fenga nga ingu ala ki le na nga ro nge kawanga. Ingu pe Ingu pe. Me fa ko ngal 4 teaspoon a fai pu vai. Nginu le mu fa e le fa pele folo pu a ko. Solo vai. Okay. Ma nei so nei vanga ta wana na mo ta tose o le nga nei vanga o mo tose le o se fo maloro ino le tunu tu le. Yeah, ma la ko kein pe o le la spela mo herbs and spices in his section in the supermarket o le CAYE nunu e CAYE nunu e kein pepa. Yeah, ke o ku so se pengi ku sira lo ke vo ko sira. Ma lo va tai wa tele nei vanga ta wa le wa mo fo ma na ya o ta wa le nei fo ta ya e se vanga fa malta por kala me. Ma le fa mna tu fruit la in season terminal si jo ko lo ke le si jo ke mi ngi mar soko. Ya ma le si me le la le tono to ya lo to sago harvest o le silver beet ata to lo silver beet o mata sanga fat ma la le la lo ala o la silver beet. Yeah, I'm not 5 plus a day. Material from my foot. What you eat is what you are. Yes. Hello, inga fa sa mo tato tino mela le tati ai. I saw. Ina fa mai ala titi fruit mo vegetable ai la so le lima pe silia tfo. Right. Por tele me ti ai o telefona antioxidant la tu lo tino te tu fa mai le o me foi fluse o va so le va ku flu pam. Naia, ma lo fa tai lo so tu le pa mo ta por kala nei ta ya, ma no ia fa ko nei aso. E fa tai ai se silia wala ma le olu ta silu de tolu no i valima lu le tolu no i valima e fa tai fa so foi le songa tula por pena ko vati maltar po kala me tua ile